Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulimag kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Jericho, ti ubing analaing atumulong. Awan bibiyang ni Jericho, no anyaman ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Uray iji balayda, saan na apulos akayat ti tumulong. Agay ayam laeng ti amuna nga aramiden. No nabannog nga agay ayam, mapanmanen ag bisikleta. Paborito na ti ginatang ni nanang na a bisikleta. Nga oray, second hand laeng ama ko na. Iti may sa nga aldaw, kat. Mabalin ka diti sumurot kan ka nga agbisikleta? Jak kayat ko ti agmay maysa. Saan nakakayat akadwa? Di ka kayat dakadwa. Jak kayat nga dakadwa. Diyak ngamin kabisado ti kalsada. Makamu kamot na. Ikabisado mo ngamin. Sige, inakon. Naggapo am Jericho. Napanak nagbisikleta, nanang. Napan ka nagbisikleta. Idinto ta kakaasin ni ading mong LV dito'y balay. Ha? Ay naanak ko, nagado ti matrabaho dito'y balay. Tinulungam kumamot Nasken ama pa nakaglako iti palingke, tapno adda igatang tayo iti kanen tayo. Iso asika, saan apuro ay ayam ken bisikleta ter aramidem. Tumulong kamot adito'y balay. Manong Jericho, agbuybuya ka manen iti TV. Kat, anya ko materamidag. Agwalis ka kumamot taagin nawa. Jak kayat ti aglinis. Kuna ni nanang agtinulong takadag iti trabaho dito'y balay. Kabalamot nga ramida namin nga oray may maysam. Tulungan nakmat Madamdaman ton. Inton malpas da ito'y buybuyak. Tulungan kan to. Ni, LV, aglilinis ka pa ilaang dito'y balay? Nanang, kalkalpas ko nagwalis dita arubayan. Jericho! Jericho! Awan ni Jericho, nanang. Napanmanen nagbisikleta. Ay, unay matin na akabsat mo. Kunak asaan apo mampanaw, aging gaasaan amalpas dagiti trabaho dito'y balay. Di nakmat dangdanggan. Talaga anatangken ti ulo di kapsat mo. Di na ka pa'y matulungan. Tauray siya, kat saan ka matulungan anak ko. Ta inaldawak mat amapan aglako iti palengke. Win nga rod, nanang. Iso anas ken nga agtinulong kayo kinimanong mo. Kadagiti trabaho dito'y balay. Pudno ka di anapan ka man na nagbisikleta, Lucas? Juan, mami. Dad, bagbagaman day ta anak mo. Lucas, anak ko. Sana rumbang nga mapan kagbisikleta ng agmaymaysa. Delikado di tarwar. Nang runa tasan mo akabisado ti kalsada. Maawatam ka di timbaga ni Dadim? Juan, mami. Numapan kagbisikleta, nasken nga dakadwam. Juan, daddy. Bayan nyo. Tamang yabak to iti kadwak nga agbisikleta. Mabalin ka mat nagbisikleta dito aglawlaw ti balay. Nalawa da ito'y arubayan a pagbisikletaam. Huwag kagpaiso anak. No ditoy, saan ka amaan ano? Oh, mapanak manen aglako Jericho. Anya di imbilin ko kan ka. Tulungak ni LV. Aramidam day ta Tano saan bauten ka apaman nga agawid asaan mo at tinulungan ti kapsat mo. Nanang. Agtitinulong tayo anak ko. Tapi mo sayan ti amayo. Awanen ti sabali anam namaan tayo. No saan asya. Talaga na lang kang agipulungan niya. Saan kamot nga yung pulpulong Mano? Anya saan? Tila yung pulpulong mo kininanang. Talagamat nga min na di naktultulungan. Sige, tulungan kayo tan. Siya akong tegwalis. Rombang laang Kalpasan ti panagwalis mo. Aglampaso kamot.
Nagadumat tanti ipapaaramid mo kanyak. Sige, agreri ka. Taipulong ka manan ka ni nanang no sumangpat. Wanan. Aramida kamin ngay bagam. Numalpas mo amin dagita. Di mabalin mo ti mapan ag bisikleta. Nagadumat tanti ipapaaramid mo kanyak. Basit lang matday ta, manong. Saan ako na makapagbisikleta no kastoy? Rugyam kit din ti ag trabaho. Tapno malpas. Kat mabalinan nga ag bisikleta ka. Sige man langan. Agipulong kantumanan kininanang. Ay, naladaw ako nga agbisikleta. Nagaduntumot nga mintim para amid kanyak ni ading Elvi. No sanak ngagtungpal, ipulong nakmat ngamin kininanang. Ong tanak tumanan ni nanang iton sumangpat. Arayatan dak! Arayatan dak! Ha? Andag papaarayat. Tulungan dak! Ha? Andan samot natin nagijay deras. Itakman. Arayatan dak! Ha? Ni Lucas dyan natinag. Lucas! Jericho, tulungan na! Natinagat dito itiras! Kabayatan ti pa nagbisikleta! Ha? Tulungak nga ta ni Lucas? Wano saan? Nay ko, tulungan na, Jericho! Mabitlayan ka, tulungan ka! Agyaman na! Bumabak dita! Tao may katulungan! Sige! Urayin nak dita! Lucas! Rabiin, apay ngay, awan mo to ni Lucas. Napananan ngay. Awan ka naman ang bisikleta na ko na jay maid. Anya? Iso apatsyak, napan man na nagbisikleta day jay. Binagaan ta saan ama pa nagbisikleta ng agmaymaysa. Pangsurutan tan ngay kan kuana. Saan tamat nga amo no nagturungan na? Ay, ni, ada tao. Siya kong timang lukat. Daddy, Ah, Lucas! Anya tinapasamakan ka? natinagak ejay deraas. Kabayatan ti pa nagbisikleta. Kat ni Jericho agayam ko tinang tulong kanyak. Anya? Ah, ala. Umunag kayo kini Jericho, anak. Agyaman kami kan ka Jericho. Tatinulungam ni Lucas. Awan anyaman na, ma'am. Inaramid ko lang ti rumbang. Sa dino ti ayan ti balayo. Ijay barayo, ma'am. Ha? Ada yung aro dito ti balayo. Medyo, ma'am. Sige, itulod da kan iti balayo, Jericho. Kaya't may mo't ang makasarita dagiti naganak mo. Awan ka di pa'y ni Jericho. Awan pa'y nga rod, nanang. Napnapanan man nga tanji kabsat mo. Rabiin. Italang matanarabyan ni Manong Jericho. Ada nagsardeng alugan iti batog. Kutsemat, nanang. Ay, madanaga na ka talaga, anak ko. Adda iti sangwanan ti balay je kotse. Sino nga tadagita? Da kami dagiti naganak ni Lucas at tinulungan ni Jericho. Kasta ka di. Umay kami agyaman. Tano saan nagapo kini Jericho? Saan mi nga mo no anyang tinapasama kini Lucas nga anak mi? Napanagnakan mi ama nagtulong gayam ni Jericho nga anak mo. Kat gapo day ta itinasaya at apan ang padakkel mo ken kuana, misis. Dito'y gayam ti pagigyanan nyo. Uwan, ma'am. Marigrigat kami laang. Tanasapa api musay ti amad at Jericho. Kasta? Iso asya kon ti tumaktakder nga inaken amad agiti anak ko. Aglaklako ak itinateng ije palingke. No kayat mo, tulungan da ka. Ha? Agpada kami a doktor iti asawak. Ket kasapulan mi ti katulungan ije balay. Mabalin siguro asikan. Ay, uwan asar. Kayat ko. Mabalin mat nga iserak mi iti scholarship dagiti anak yo. Tapno saan ka na marigatan? Ay, uwan sar. Ay naagyaman ak unay. Adamin is sponsoran mi nga scholarship. Takayat mi ti makatulong ka dagiti marigrigat.
Kasta ka di, ma'am. Gaputa man nagtulong ti anak mo ani Jericho. Tulungan da kayo mat nga agi ina. Ay na, agyaman akunay kada kayo, sir. Ma'am, agyaman akunay. Oo, kitaam day nga inaramid mo, anak ko. Gaputa man nagtulong ka. Nakasarak ka mat iti tao anasaya at ti pamilya na. Amang tulong kada tayo. Jak pagarupan na bak nang gayam ti pamilya ni Lucas. Iso anasaya at unay ti inaramid mo. Kat maragsak anak ko. Nanang, Agasam, saan tayon amarigatan? Taikandak iti trabaho. kayat nasawan. Sana na masapol nga aglako kay Jay Palengke, nanang. Saanen, anak ko? Kan may sa, mabalin kayon nga ag-eskwela aginggat makaturpos kayo. Taisarek da kayo iti scholarship da. Uy, kayat ko dayta, nanang. Iso nga itultuloy mo latat itumulong iti padam a tao, anak ko. Kaputa agtrab-trabaho ni nanang mo dito'y balay. Kanayon kamutan dito'y, Jericho. Wan Lucas. At yan kadwak amapan agbisikleta. Wan At dapay kadwak nga agay ayam. pudno dayta. Ading mo ka din ni Elvi. Wan, Mabalin mo mat nga ayaban. Tapno naragragsak. sige kayat na day Jay. Anya ka diti aramidin na ijay balayo. Agtrab-trabaho. Katultulungak mat. Kasta ka di. Wan Lucas, talagang agtintinulong kami nga agkabsat. Taday tatibilin ni nanang kada kami. Nabanog kan samutan ang nagtrab-trabaho. Saan, ma'am? Nalagan lang ti trabaho dito eh. Mabalin mo lang tati aginan na no nabanog ka. Saan mo aparigatan tabagim? Agyaman na kada kayong agasawa, ma'am. Naimbag kayo unay. Kitaam na giti anak ta. Ha? Agbis-bisikleta da ado, ha? Adan kay ayam ni Lucas. Saanan ang masapol nga umadayupay ditoy. Pudno da ita, ma'am. Kasapulan mat ngamin ni Jericho ti kaayayam na. Kitaam mo, nagragsak da. Jericho, agawid kayon ka ni nanang mo. Wan Lucas. San abali? Taituloy tati agay ayam inton bigat. Wan Lucas. Ay abam to ni Elvi nga ading mo. Tapno talo tayo. Sige Lucas. Maragsakan mo't day Jay. Nga umay makiayayam ka data. Dimakkel nga ron ama nagtulong ni Jericho. Saan laeng akadagiti kabalay na, no di pa'y kat uray kadagiti daduma nga agkid daw iti tulong na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo. Ngayon surat ni Elena Nodo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo.
Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.